ngase phong hiba tongan tongan Manipuri sifong singdagi maruoibi ipausing myamna thamjegi ahanbada pawnapam pausi digi khonggasaraga transgender bu inhuman oiba mongda treat tabu yaningde daya tawrem mahimatik san hairaba transgender amabu yamna inhuman oiba mongda treat tawduna aikhoigi productivity and efficiency bu attack tabu yaningde haina all Manipur nupi manbi association AMANA gi member daya tawrem phongdokre ngasi AMANA gi secretary Santa Kurai yauna Manipur press club da pangdokiba pawgi mifam amada daya tawrem naiki ma English nganiga taraga mapanda master in literature loiraga net qualify wiki say sigi Augusta Kanchipur leiba IPS teaching faculty ama on officially join toki join tobu matamda ai transgender ni hainasu declare toki yanakhiba wagi matungina school asida transgender friendly oiba environment ama pigani haki loidana thajana badugi matungina school asida join tokibani laibak thibadi tha ahumlom mahairoi singa yamna phajaba mari ama sagalaglaba matungna tha sigi taraga mari da ahanba class lauraga tholakpa matam school asi headmaster na makpu magi room number 8 wari shasi haiduna kokshilaki wari sabaduna maki professional ga mari lainadabida female colleague singa punna samina yaroi lengona raga tholakpasu yengbada nungaite haiduna thingjalaki matungna amuk mahak female washroom dasu sijinaba yaro herki mathangi numitagi male washroom da sangadabani haiduna akan mugo pham thamaki mahang na hai school asigi principal su thaudo asigi mamang da kena lakti haiduna ngangba mang inaba phimong ta de habo hoisi tatana haikibale re adubo teaching professional duda hena luna khanbana magi wadu kya luna lokshilude mang na tatana aigi phijet wanga masu nupi weba mawong asida tatana attack tawba sina aibu demoralize tawli aikhogi yamna transphobic oiba attitude asina mahakpu demoralize tawli maram zadana gender identity da attack tawba sidi transgender community singi handwork knowledge capacity and talents da respect tawdabane angang mayam gi wakhal gi tungna pham oidiba mahisang asida siguba yamna transphobic oiba wakhalon gi pham oiraga workplace harassment tawba sina tungna lakaduriba transgender ozana tragana teaching professional da learning ba transgenders individuals mayam amagi lambi thadatpani lamdam asida lairik phajana haiba transgender leiri makhoi de so asigumba thamoi sokwa wari kaya ama leiramgani thaji asigumba transheterate transphobic oiba mawong sing asina ngasi phawda transgender amatana scholarly oiba professional sing da laiba udabigi asoba maram amani haina supen na phongdokhi haidi amaromdana atopa pawmana NIA lakmari gi mana lathokraba ama phamangam mamang segi November taraga humdoida Chuchampur district nifugutruk suba AR imbusathaduna battalion adugi CO maki imungamasum personal manga laikidaba aduga tarukna aso apan nangkhiba adur hakthengna sienabagi maral lupa lakmari gi mana lathokraba MNPF Manipur Naga People's Friend ki kadaramasu NIA gi timna phare hari pharaba kadaraduki maming maharing Hongyo Elias Asan sai kungamatu apopu gimi surrender Hongyo kawi new canon kul urkul dagini hari pharaba kadara du pungasi NIA National Investigation Agency ki timamana special court NIA Manipur police custody remand gi player ga loina na puthoraki maharing Hongyo mamang sai ki November tarago humdo Chuchampur district ki CLC khulda nifugataruk soba AR gi khanboyama gi mathakta embusata duna battalion du gi CO Biplab Tripathi maki nupi masanupa amasum personal manga laikidaba amasum taruna aso apanangan kiba thagdokta hakthengna senamani maki maramda pawmasum mari makong takpangam mamida NIA na lupa lakh mari gi mana laktokibani case asigi chief investigating officer NIA na special PP NIA gi kuthangda court submit tarakhibada mamang sagi November tarag humdoi da thokiba thagdo aduga mari laidana Singat PS na lakotpa case amaga mari laidana Ministry of Home Affairs Government of India na sayedu gi November 13 tharakhiba igi sirol amagi matungina NIA headquarters New Delhi na case ama register tawduna thijin bawrakhi investigation asigi saruk ama oina ambush aduda hakthengdana senam lalhauba khara khurai area da lairi haba akaknuma pawma phangmadagi NIA gi tim amana ngarang mapam adura sangsinduna thibu humigi thabak sathabada Maharing Hongyo Lamlong Bazar ki phakibani hari
ꯃꯥꯛꯄꯨ ꯋꯥꯍꯪꯄꯪ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯛ ꯃꯁꯥ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯌꯥꯎꯈꯤ ꯃꯥꯛꯄꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯏꯟꯇ꯭ꯔꯣꯒꯦꯁꯟ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯊꯤꯖꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯕ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯕꯤꯅꯕ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯔ ꯇꯧꯈꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯔꯗ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ PPNIAꯒꯤ ꯁꯕꯃꯤꯁꯟ ꯀꯨꯞꯅ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 25 ꯐꯥꯎꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 10ꯅꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯈꯤ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯂꯍꯂꯨꯞ ꯑꯁꯤꯃꯛꯀꯤ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯜꯁ ꯃꯁꯨꯛ ꯔꯤꯡ ꯖꯝꯁꯤꯝ ꯁꯤꯝꯔꯦ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯅꯤꯡꯈꯟ ꯁꯩꯀꯨꯟ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯦꯅꯟ ꯈꯨꯜ ꯎꯔꯈꯨꯜꯕꯨ NIAꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯔꯤꯃꯥꯟ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯁ ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤ ꯈꯝꯂꯦꯟ ꯈꯨꯞ ꯆꯍꯤ 29 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯝꯆꯤꯟ ꯊꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯊꯥꯡꯈꯧꯂꯦꯟ ꯆꯍꯤ 29 ꯖꯥꯡꯅꯣꯝ ꯈꯨꯜ ꯁꯤꯡꯉꯥꯠ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦ ꯊꯥꯗ NIAꯅ ꯐꯥꯈꯤ ꯊꯥꯡꯈꯧꯂꯦꯟ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 9ꯗ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ PR ꯕꯣꯟ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 1 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯣꯌꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯁꯤꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯗ ꯕꯦꯜ ꯄꯤꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯡꯅ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯂꯕꯗꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯟꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯆꯦꯡꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯅꯞꯁꯥꯒꯤ ꯆꯦꯡꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯊꯥꯒꯠꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯂꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯀꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ TS ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠ ꯁꯤꯡꯍꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯁꯃꯦꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯦꯜ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟड ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟꯁꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 4ꯅꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯆꯠꯊꯒꯗꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯀ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯃꯦꯂꯥ 2022 ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯣꯔꯃꯤꯡ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯊꯤꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯣꯅꯨꯡ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯕꯣꯌꯥꯏꯃ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯁꯪꯂꯦꯟꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯞ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯄꯊꯥꯞꯇ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯨꯡ ꯏꯟꯗꯨꯅ ꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯍꯛ ꯂꯩꯕꯒꯨꯝꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗꯁꯨ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯆꯪꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗꯤ ꯃꯍꯩ ꯃꯔꯣꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯊꯥꯕꯗ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯂꯥꯏꯅꯥ ꯀꯌꯥ ꯄꯣꯛꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤ ꯑꯣꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯧ ꯄꯊꯥꯞꯁꯤꯡ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪꯍꯟꯅꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯂꯧ ꯄꯊꯥꯞ ꯃꯈꯜ 4 ꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯄꯥ ꯏꯄꯨꯁꯤꯡꯅ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤꯛ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯅꯦꯅꯣ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯟꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯎꯠꯂꯒꯅꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯅꯦꯆꯔꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯅꯤक ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯅ ꯅꯦꯅꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜꯁ ꯐꯔꯇꯤꯂꯥꯏꯖꯔ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯒ ꯄꯣꯠꯊꯣꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯊꯣꯏꯅ ꯈꯦꯠꯅꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯥꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯕ ꯐꯥꯔꯃꯤꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯕꯤꯁ꯭ꯋꯖꯤꯠꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯂꯪꯊꯕꯥꯜ ACꯒꯤ MLA ꯀꯔꯝꯁ꯭ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ 70% ꯂꯧꯃꯤ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯤꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯕ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯃꯤꯄꯥꯜ ꯇꯥꯡꯗꯅ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯄꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯌꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯂꯧꯐꯝꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕꯅ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯐꯧꯊꯣꯛ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯟ 69,000ꯒ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ 105 ꯍꯟꯊꯔꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯔꯤꯞ ꯂꯧꯔꯣꯛꯀꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯟꯅ ꯅꯣꯡ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯂꯧ ꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯉꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒꯁꯨ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯔꯗ ꯅꯣꯡ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯇꯥꯔꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯧꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯐꯧ ꯂꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕꯗꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤꯗ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯏꯀꯪ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯁꯔꯚꯦ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯧ ꯍꯦꯛꯇꯔ 13,000ꯒ ꯁꯨꯞꯅꯒꯤ 703.35ꯗ ꯐꯧ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯂꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯐꯧ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯣꯟ 69,500.33 ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯔꯤ ꯄꯣꯛꯅꯐꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯇꯒꯤ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯂꯤꯈꯨꯟ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ DAO ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯔꯚꯦ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯠꯁꯣꯏ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟꯗ ꯍꯦꯛꯇꯔ 949.13 ꯍꯧꯔꯥꯡ ꯁꯥꯕꯜꯗ ꯂꯧ ꯍꯦꯛꯇꯔ 5,015 ꯍꯤꯌꯥꯡꯊꯥꯡꯗ ꯍꯦꯛꯇꯔ 18 ꯋꯥꯡꯉꯣꯏꯗ ꯍꯦꯛꯇꯔ 58 ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯕ ꯗꯤꯚꯤꯖꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯍꯦꯛꯇꯔ 10,090.18ꯗ ꯐꯧ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯛꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯄꯥꯎꯆꯦꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯦꯟꯠ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯊꯥꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯕꯨ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯒꯥꯔꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯗ ꯑꯦꯟꯄꯤꯄꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯏꯁꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯜ ꯖꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯣ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯅ ꯊꯥ ꯑꯁꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯐꯥꯔꯒ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯦꯟꯠ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯦꯟꯠ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯆꯍꯤ 92 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯁꯦꯝꯖꯥꯏ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯅ ꯈꯨꯔꯥꯏ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕꯅꯤ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯀꯦꯀ꯭ꯔꯨ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏ ꯆꯍꯤ 19 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯑꯔꯨꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛ ꯌꯥꯝꯕꯦꯝ ꯃꯊꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤ ꯆꯍꯤ 32 ꯑꯄꯣꯛꯄ ꯀꯦꯁꯣ ꯑꯅꯤ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃꯕꯨ ꯔꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯦꯟꯠ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯁꯟꯖꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯔ ꯖꯤꯞ ꯑꯃꯁꯨꯡ I-20 ꯀꯥꯔ ꯑꯃ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯔꯣꯝꯄꯥꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯋꯨꯃꯦꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯅ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯑꯁꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 2ꯗ ꯐꯥꯔꯒ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯃꯦꯖꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯇ ꯉꯁꯤ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯃꯁꯥꯗꯤ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅꯅ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇꯒꯤ ꯕꯦꯜ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯣ ꯑꯦꯛꯀ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯣꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯁꯟꯖꯣꯏ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯈꯟꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯟꯖꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯣꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯦꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯊꯥꯔꯛꯄꯁꯨ ꯇꯧꯗꯕꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯛꯁꯣ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯁꯟꯖꯣꯏꯕꯨ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 15 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯥꯅꯅꯕ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯋꯥꯔꯦꯟꯠ ꯏꯁꯨ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯀꯦꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯥꯏꯕꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯉꯥꯉꯣꯝ ꯑꯦꯟꯊꯣꯅꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯨꯗꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯁꯇꯗꯤ ꯔꯤꯃꯥꯟꯗ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯆꯌꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯄꯤꯂꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯊꯧꯁꯥꯗꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣर्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुलाई था म्यांमार काउंटर पार्ट हौजिक मणिपुर स्टेट की गंखैगा लोनना लेरिबा म्यांमार बाउंडरी की सयनबसी वरी सादुना नौना जॉइंट सर्वे तौदुना डिमार्केशन तौगनी हाइना थाजबा पिरखिबदु हौजिक फाव थाब ओइना पांगथोकपदि लेत्रि हाइनसु ऑप्शनल ओइबा पाव अमना हाइरि। सही सिगी जुलाई था मणिपुर म्यांमार ताइनबा गंखैदा बॉर्डर पिलर खरा मणिपुर के नाकलोमदा हेदोक्तुना लेरबा थेंगनरकपदगी तोगान सिविल सोसाइटी पॉलिटिकल पार्टीसिंग अचौबा इहो अमा लाखपदगी स्टेट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट की नाकोंग यौखि। अदुगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स न जुलाई 9 दा प्रेस रिलीज अमा थोक्तुना बाउंडरी पिलर होंगदो होंगजिन तौबगी वाफम लेति हाइना सेंगदोखि। अदुगा मिनिस्ट्री असिन अथुबा मतमदा म्यांमार गवर्नमेंट का पुन्ना सयनबा एरियानि हाइरिबा मफम असिबु रिव्यू तौदुना जॉइंट लैंड सर्वे तौरबा मतुंग निंगथिना बाउंडरी डिमार्केशन तौनबो होनागनी हाइनसु फोंदोखि। इंडिया गवर्नमेंट की ओइनदि इंडिया अमने म्यांमार गा लोनबा बाउंडरी असि येतनबा लैति अदुबु मणिपुर रोमदा अनरिजॉल्व ओइबा बाउंडरी पिलर मापनगी सुदि लै हाइना ऑफिशियली फोंदोपा लैख्रे हाइना सोर्स असिना फोंदोखि। पानबा याबदि हौजिक सयनरिबि इंडिया अमने म्यांमार गी बाउंडरी असि 1967 दा एस्टाब्लिश तौखिबा ट्रीटी दुगी मतुंगिननि। अदुबु मतमदुदगी लेबा अनिमकना काबो बिलीगी मनुंगदा लेरिबा बॉर्डर पिलर सिंगी लोकेशन की सयनबदि हौजिक फावबो दुमक सोल्यूशन तौदना लेरि। अदुगा बॉर्डर सिंगनी हाइना डिफाइन तौरिबसि लेबा अनिसिना इंग्लिश सिंग समपन हुफुगा तरेदा साइन तौनखिबा बाउंडरी की एग्रीमेंट अदुगी मतुंगिननि। अदुबु बाउंडरी पिलर 9 की सयनबदि अदुमक लेरि हाइरि। यामना इंटरेस्ट ओइरिबो वफमदि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स आर.के. रंजन बाउंडरी अमदि बॉर्डर पिलर सिंगी इशू सिंगसिना मरम ओइरगा मणिपुर स्टेट की लम तंगाय फदना मांगखिबगी फिबमदा लेरि हाइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा इशू ओइना राइज तौखराबसु सेंटरना पाखुम अमता हौजिक फावबा पिबिदना लेरि हाइनासु सोर्स असिना फोंदोक्लि। अदुगा अमुक होम मिनिस्टर की पॉलिसी अमगी मखादा बॉर्डर फेंसिंग तौनबगी पेखलगनिबा खोंगथांगसि करिगुंबा फजना अलाइनमेंट तौदुना बाउंडरी अमदी बॉर्डर पिलर सिंग निंगथिना थमौदबा तारगदि मणिपुर की लम म्यांमार गा ताइनबा ngam किलोमीटर 35 मांगबा या हाइनासु अखंगै सिंगना पानरि हाइदि। सोर्स असिना मखा तारदुना ममांगना मणिपुर स्पेशल सेक्रेटरी होम न यूनियन सेक्रेटरी होम न थाब सिथि अमदा बाउंडरी पिलर नंबर 81 अमसुंग 82 की मतंग पल्लदुना मांगना हाई। इंडो म्यांमार बाउंडरी डिस्प्यूट लैरिबसि बॉर्डर पिलर 64 दगी 68 तुइबेंग मोलसम एरिया बॉर्डर पिलर नंबर 73 दगी 76 हाउलैंड फाइ एरिया मोरे बॉर्डर पिलर 77 दगी 79 तमु मोरे अमसुंग बॉर्डर पिलर 88 दगी 95 नि हाइना एक्सप्लेन तौखि। अदुबु ऑफिशियल ओइना सिथि इदुना बाउंडरी अमदि बॉर्डर पिलर सिंगी सोसि कुमना खनबिदना सेंटरना मतम खरा म्यांमार बॉर्डर संबल खाबगी थबक किलोमीटर 13 सांगना मोरेदगी कोकथा फावबा थबक पेखत पौखि। अदुबु स्टेट गवर्नमेंट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी
protest amadi akanba pressure kya amana maram oiraga sayetnariba boundary amadi border pillars singi issue sing lusindriba phawbadi border fencing lepnaba concerned ministry da haijabadagi sambal khabagi thaba adu lepkibani India amadi Myanmar anigi marakta sayetnaba lairibasi border issue khaktani maramdi India na cross border crime sing posei khulai counterfeit currency amadi drug sing smuggling tawba thingnaba amasum insurgency control tawnabagidama kilometer lising amaga satruka kunga mari sangba Indo Myanmar border sil tawnabagi paikhalakpa khongthang oina border sambal khabig thabasi English ngani ahumdagi hauduna paikhalakhi adubu singda major community oiribu koki amasum naga singna nakalani makta khundari bi ethnic community sing kariguma boundary da sambal khakhraga tongan oina thokani haina su kana yaningda ba phungdo pasu laiki haina su pausna makhatari makha satharak poina to perform ATM booth phakairamba ama phare tha siki taragum dogi nungthul national highway 102 Imphal More lambigi Kanchipur Manipur University ki main gate lairiba SBI gi ATM booth amagi machine phakairamba senabane haba miyoema singjamai police na phare haidi police na pharaba miyoedri Thobal district ki Lilong Haurai bi Turel ahan bidagi Phundrai Mayum Nazir Khan sai kungamari apopo MD Abdul Hakim ni thaudo osiga mari lainana police na lokalapa investigation aduna hairibdi ATM booth aduda khilliba CCTV camera footage sing police na collection tawduna accused asi kanano haba thigalakhibani loinana police na accused asi ga konana ATM booth thugaibada sijinabani haba kuzukulai sing phawba police na recover tawkhre police na satharaku investigation aduga mari lainana accused asi bu makhataba police custody remand lauthanabagi damanga si CGM Imphal West na puthoraki police na nirakpu remand atu taraba matung CGM Imphal West na accused asi tha asi gi taragani pan phawba numit humni gi police custody remand pikre soani amaromdana nungshinabi nupi gi haksang maset kakhiba nupa psychiatrists na narco test tawragani maki nungshina leishabi du bukhatkiba masum nupi du gi haksang adu maset kakhiba nupa aftab punwala narco analysis test ama satharagani madugi damak Delhi police na mafam dugi court amadagi ayaba pinaba haijakre lekun singna phungdorapagi matungina mahakna police na sumdaba wafam sing phungdoye masum satharibi investigation asi lana lamjing na bu honai haki Mapu narco test on police ki haijabadu khadiligi circuit leba court amana laukre amasumadugi order du thuna piragani haina su likhunching adu naki narco test thabadu da psychiatrists amana police team adubu loinagani masigi test makhalasi drug ama injection tawgani amasu maduna miye du anesthesia gi tuan thak sing da laikigani hairiba thak sing adugi manungda hypnotics stage ama yauri maduna miyoeduna wakhal tana mahusagumna leibu matamda haidok loidaba I paw kya hena haidok hangani aftab punwara haidiba masagi se kungani palum surabanu pa sina maki girlfriend Srada Walkar se kungatrukpu me taraga nipanda khauri me laga hatke amasu haksang du maset kunthraga manga thona katki haksang maset singadu forest amagi tunga ton mafam hundokhi hairiba nupi dugi mapana hokiba thada Mumbai maraki Basai police na wakat kibagi matung October kungatruk tu wang pang sa thanabagi damak police na aftab punwarabu kauki be kungatruk damak koyani khanaba magi matungda Delhi gi Mehrauri area gi Satarpur leiba makhoigi awaiba plate adudagi nupi edu satkre haina police na mang haiki adubu madugi numit marini gi mamangda nupa aduna hanana nupi edu bo hatkrabani haibisi kona khanglaki haina su paus na phungdorakli makha satharak poina hoyelan pauduge topa maroibi pausung myamna tentang na thamjage Press Council of India na sindna New Delhi the National Press Day pangdokre journalist na freedom of expression mulana siznaroi dabani Ranjana Prakash Desai press thabak tawribisingna pet news tagi lapthok tuna miyam gi damak thabak tawiyu Anurag Thakur mawangi sai singdagi pangthok tuna lakhiba gumna ngasi National Press Day gi thoram Press Council of India PCI na sinduna New Delhi gi Lodi Road ki Scope Complex ki Scope Convention Center the Union State Minister Information and Broadcasting Youth Affairs and Sports Anurag Thakur na athoba mithunglen oidana pangthokre Ngasigi sing lemlaba National Press Day ki thoramna Union State Minister Information and Broadcasting Fisheries Animal Husbandry and Dairying Dr. L. Muragan Saknairaba journalist Swapan Das Gupta Press Council of India ki Chairperson Justice Ranjana Prakash Desai na mathangsin athoy mithunglen amasum mayai tangba lokhi PCI ki makedigi secretary nungsenglemba aw mapalebak sing ambassador sing high commissioner sing saruk yakhiba loinana
लेबासिगी तोंगान तोंगान स्टेट सिंगदगी लाखिबा प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की मेंबर सिंग अमदी कॉलेज यूनिवर्सिटी सिंगदा मास कम्युनिकेशन तमलिबा माहिरोई सिंग लोइना न्यू दिल्ली द बेस तब जर्नलिस्ट सिंगना सरुक याखेनसु पाउसना मखाताना फोंदोरकली अमरोमदना फाउबोय अमुकसु मई थरमले थासगी निपाना अहिंग खंगबो अवांग मनिंगला कोल येन पैरगा थंबा लौसंगम अमगी फाउबोय मसक खंगबसिंगना तुमना मई थादोकलंबगी मैखु फाव मुत्रिगैदा खंगबो खुल मथक्ता अतोप लौकोल अमदसु लबेन तोहेन बसिंगना पैदुना थंबा फाउबोय मई थादोकलंले हैरी मई थादोकलंलबा फाउबोय दुगी मापुगी ममिंग मोयरांग थेम खोमै सैनिफुगुनि पान अपोपा निंगथेम जाव कवि खंगबोक पार्ट 3 मखाले कायदेगिनि हैरी मई थादोकलंलिबा फाउबोय दु मेसिनना खावरबा मतुंगदा यैनबगी दमक पैरगा थंबनि अदुबु ngara amasung asigi lona ba hingda masa khangda basingna mai thadoklamne haidi maramsina thawdo sida sena miyoi phagat piduna maralgi matik saba sairak pibiu haisu mari lena basingi pungning singsilakli amaromdana su tawna basingna ki hanbigano Impal East amadi Kangpokpi district Sadar Hills ki marakna sayi nari bengang kai sing sengdok piyo masum lainga ka suspension of operation su tawna riba miyoi singna misa miyam ne ki hanbigano haina Nongsum Yakairol Haleshem Youth Club amadi Nongsum Development Committee na sindur Impal East District ki Nongsum na wakat mi pampangkre wakat mi pamesi na sarog yaki bising na su daleba miyoi sing na misa miyam de kihan bigino District Boundary Commission CM duna say nari bising loishin biyo Impal East ki lam Kangpokpi District ta pithoki bi Yaroi haiduna iba plate casting paiki protest asiga mari lainana Nongsum Yakairol Youth Club ki treasurer yumlemam amarjina phongdoki bida Nongsumgi ahalaman singna thamlamba khulgi singasi khunja singna Impal East ki manung salli haina khanjadi adu kanagumba kharana Sadar Hills region gi amani Kangpokpi district ki di haiduna tungan map sing puthoraktuna Nongsum khulgi singasi su yauna makhoi gi map ta yeksilakle marambasina Kangpokpi district natragana Sari Hills region gi mingda khulasi ki lamasi kanagumba kharana munkhigadra haibigi singna laire asigumba si thoktuna ba masum tung koina tangdu loitaba punsi oihauna ba laingak nai chayenariba district singi gangkhoi sing nakai sing dokpi swaiki amaromdana amphagi general secretary ngasi high court lakna ba khankhre Federation of International Football Associations FIFA na sahi mari kudingi sinduna pangthongliba World Cup ki match sing thasigi kundagi hauraduna Qatar da pangthongna na ba akan ba thorang punamak paikhalanglagasu Manipur goina di All Manipur Football Association amphagi General Secretary High Court of Manipur da hayang ayuk pung 10 makai tarakna masama karakna ba direction pikre Amphagi General Secretary bu hayang court masama lakna ba direction si court asigi Justice MB Muraliders ki bench ta pikhibani Court asina Impal East District Football Association ki president ni haiba haurungba Solanjoy sai humpugutre apokpa lekhidra ba hais Laiden ayangpa lilambi khurai singang mamlai khai leibana file torakiba civil writ petition number 982 of 2022 lokhatuna khanaki petition asi petitioners na Manipur lenga ki mekede commissioner cooperation Lamphel Pat ki register of society Amphagi General Secretary masum Impal East District Football Association gi ad hoc committee gi convener ni haiba hais Mega Chandrasu respondent sing oihalaga file torakhibani Impal East District Football Association ki president hais Salanjoy na court wakalaglabana Amphagi General Secretary na June taraga mari English singani ga kungani thure thokiba order amana Impal East District Football Association suspend tokhi aduga September 18 English singani ga kungani thure thokiba order amana District Football Association asida de-affiliation tokhi aduga Amphagi Assistant General Secretary na mamang thagi ahumda corrigendums amasu thoki haibisini Maramisna Amphagi Mekedi General Secretary da suspend tawgi order amasu de-affiliation tawgi thokib order yauna Assistant General Secretary gi corrigendum matu yauna ahumak satna hanbiganu haiduna atopa civil writ petition ama number 879 of 2022 file toraktuna laiti case asi thasi gi anida Justice MB Muraliders ki bench na lokhatuna khanabaga loidana Impal East District Football Association bu suspension tawba amasum de-affiliation tawbigi thokiba order ani yauna mamang thagi ohumda thokiba corrigendum adusu yauna case asigi mathangi wayel sathagadaba numit oiriba December ani English singani kunganithoi phawba satna handana thamle haikibani sohaidi Loshilakponi Steel Express tagi topa pawmana sijunabada kadai phawba safarabagi khangnaba phisu hidak bora yanghaiga taruk Sony duplicates television mari fare
Manipur mapandagi lakpa miyuisingna phai phate khangna polam kya pudun leirak pulakta yonbagi thabak leptana sathari asiguma polam singadu maming leba company singna saba mananaba ningthina sem saraba package singna hapa thingnari aduna maram oiraga miyamna polam asi kadai phauba aseng mano haiba khangbada wana thokli ngasi sizinabada kadai phauba hygienic oi natragana oidi haiba khangdana local made oibi yai haina thajaba Manipur gi mapandagi pusilakpa phisu hida Sarabora yang kataru amasum Sony duplicate divisions mari consumers club Manipurna fogat pangamkre haidi phisu hida si sub axial gamana mongna axial haina thai haidiba phisu hida sarap singadu jet travels bus ta purakpatagi ngase yu pung 12 tabada north AOC gi Kekrobus station gi consumer clubs Manipurna fogat pangamkibane haidi Yaramasiga mari lainina ngasi pauna kaithil leba consumers club Manipur gi office ta paumising unaba mana consumers club Manipur gi president ki full san sharmana state asigi mapana gi pusilakpa polam singa si akaknaba pawma phangmadagi wet ends measure gi kangbu amaga loinana consumers club Manipur gi thomisina phagat pagam khibani polam singa si north Kolkata north 24 PGS dagi Sanjoy Roy amasum Santos Mondal ko nan Manipuri ani na puduna lakmani makoy ani na hirakpagi matungina state asida makoy na polam singa si pusilakpa handakna nipalak sure polam singa si makoy na gari waiduna bus stand dagi Greater Imphal dagi labna leiba mafam singa yonbagi thabak chathai haiba khangba ngamle polam singa si yonbagi mawong asi phisu hidak asi bag tara lobada Sony television ama hapkani hairaga yonbani hairiba television asisu Sony company ga asingwa television ati makoina Sony gi sticker napsinbani phisu hidawasi sub axial ga manaba mongda axial haina thaba Kolkata da saba duplicate local meni phisu hidawasi sub-sing test tawduribana maram oiraga sizinabada kadai phauba hygienic oi haiba khangba ngamdri maram sina state asida leiriba dukandar singna asiguma kaya asidagi section biu asiguma Pibamasi sana thanaba polam sing yauna atai polam sing da su satharba yai online kuthangna phangniba polam sing yauna atai polam sing da su satharba yai online kuthangna lakniba polam sing asida su asiguma kaya yoramba yai asiguma hiram kaya asigi matana Manipur lenga yauna mari lenaba loisang sing dagi pakhat payaba thoram sing pakhat aninge so haki adu hauskui nadi mya pau sing matang solution jaragi mya